Ordolu kara bulakka başından 12 akın geldele. Alardın uqqan jandar kuvandı. Altosu kalıp karaçı bugün jarkıtıp jatat finaldı. Oy böyle. Jölөгөн kuday elim var, emimen dağı jönele karap turambı. Bu kara bulakka gelgende karaçı karu güçüm çıŋaldı. El aldından ırgılıp, arganday sözdü tındırıp, karaçın arganday ırdı, sınaldı. Ey tolurgun ey bolgon çoң süyü karaçı meniden aldыңkı topko çıkardın. Ay bara geldi. Başından hava dep geldi Jumadil'de yagamdı. Barısı sizge baş baktı. Finalga çıkkan akınдар barısı ata dep ayta baştaştı. Finalga kaldık çukundap Kutman eköz bunu çoң ata dep alsakpı. Baba deveylü baba. Bирок кээ-бирөөң ырдап жатпайбы? Кээ-бирөө дүрүтүү түшүп калкымдын кол чабууң үчүн ырдашат. Кутман менен Туратың нарыктан салбасакында булар ой табууң үчүн ырдашат. Барысы сүйгөнүн айтып ырдашты, сүйүүсүн айтып жыргашат. Kutman ekövüz gelgen soň bugün kırlardың aytıp ırdasak. Kagılayın Kutmanım emin aytış degen aytışta. Aytıştın jolun baştayın. Baştаңыз. Tamay geldin mаңдайgaň emi tartıştın jolun baştayın. Bul çoň aytışka gönelek. Жаңыдан çıkıp жатпайбы мына çoň байгеге. Çoň oylordu berelek. Sözgüldörün terelek. Dalay baygelerdi jeŋelek. Kuragan uşul Kutmanım tigi Nur Sultan dosundan bölök görelek. Nur Sultan menen bir gana gıdırıp jürgön gezegiň internettin kırların. 2 yıldan beri aytışlarыңды köp göröm, jalaň ayalyňdy ırdadyň. Ayalym anday mınday dep taptakır ele tımbadyň. Uşağынан salыңыз tüke. Bardyk jagyn ırdap olturup al turgay iç kiyimine çeyin ırdadyň. Men gökölötöm barkıňy. Dаңтаймын dedim daňkyňy. Aytıp jatkan sözlerim bu aziz saga jaktyby? Ayabay. Kalagan kiyimlerin ırdatkan ey Kutman ayalyň kanday baktylyk. Alemi men tagile mınday gezinde. Kartoğlar menen baskamın. Karışkır içik camınıp jalan kartoğlardo jatkamın. Bul kartoşkan alıp gelem dep şarıdan kamokton arı baspadyň. Takımımdı jorutup dalay taylardyň alys çapkamın. Altay çavım jerige Kutmanım tamanım jorup kalat dep jalan taksi menen gattadyň. Men boz üydün içinde Sancıra baba tarıkın ukçele matalardan güntündöp. Bul muzo menen işi jok hazır multfilm görö dülpüldöp. Çın. Men kımız içken balamın tetigi kırlarda. Kımızga kızıp alganda menden kızı kır getet. Abo uklor su menen çoňoydu bul kımız içip alganda. Kımız içip alganda ır emes bunu kuşır getet. Men sırık olup kalgan malımda
sarı may menen süt içkem. Bu Kutman'dın apetiti çok olsan aptekanı büt içken. Demi Kutman'ın beri geliniz. Geldim. Bul çoğun bülönü gütelek, çoğun dayrağa düşelek, çoğun dayrağa düşse de bürok çolpundoy gökte süzelek. 2 yıldan beri kara yergi balçı sen dalay, 2 yıldan beri karayı kura kırgatının maktap ütelek. Anda Kutman Sadıbakasov'tun çoğuna nazar vuralı. Kalayık kalk barsızlar mı? Kukem'nin mi görümanları var mı? Yemi cevap verin Kuke. Alır maktap çürüm ayalımdı. Akındı kacar aşbas men aldasam. Bir ok sen dele maktap çürüsün ayalındı. Sağa dele jaraşbas sen aldasan. Oy halkım üçün, men üçün dağın uyat. Kaşında katu joptu ber albasam. O içkiyimden berin aytı vırdı kıldın. Emi jaraşbas jakşıngır men tök albasam. Katınımdı maktabay kimdi maktayım. Katınım bergendi sen ber albasana ey. Oy men sizden mınday gorduk kütkön jokmun. Men hiç kimge mınçalık tütkön jokmun. Bolgonu jakşılık bar oylarımda jamandıktın gemesinden ey süzgön jokmun. Oyanan men ayran içtim süt içtim dep barın aytat. Oy men dele bu kalada bütkön jokmun. Men da bir narından gelgen jigitelim. Men sizden mınday sözdü gütkön jokmun. Bürküttün uyasından uktagam men. Bugün ele balkondan düşkön jokmun ay. Barakelde söz emes beken. Halkım sülgü bolup ketkim geldi bugün mında. Su bolgonun görgöndön ireğiңdin. Var bolgun menin süygön asıldarım. Başımdı tömön yemin min. Harun el akbatasın berip dursan arusun aytam men da tilegimdin. Kan denemde jügürüp turgan gezde karusun sagan arnayım bilegimdin. Danışman el bizdeydin akın kılgan dabışında sagarnayım jürögümdün ay. Kırgızlar akındarım bayrak kılat. Al akındar elcerin sayrap turat. Ağam dep jönele sıylay berbey inisi dağanda sandan aybat kılat. Bürok bugün temabız to bolgon soň. Akılım to taraptın arbap turat. To'nu süygön kırgızlar to dep jaşayt. To'nu kim bulgasa toň arbak kılat. Tağdırı taş talkanın çıkarganda kırgız tayanı baskaz olsun baldak kılat. Babam kırgız jer gazıgı to dep aytkan.
Ушул сөз ар бир жандың арбап турат. Эгер чындап тоо жерге казык болсо, андала тоо бүт дүйнөнү кармап турат. Эй, барға келді. Сөз емес бекен. Бали. Ой туке калыстарда сүйбөйбүң эл дегенди, кара карга сүйбөйбү жем жегенди. Биз дагы үйрөнүп жатабыз го, жакшыр менен агайынды термегенди. Мен да сизге кезекти берейинчи, сиз да тоо деп талай жазгансыз термелерди. Жашыңыздан үйрөнгөн агамсыз го, жан дүйнөсүн кыргыздын эмдегендиң. Бали. Бали. Турат Жумаев. Тоолордуң ырда дегенде боуң инимдин уксам кеңешин. Дүбүртүң менен таң калтып тимеле дүргүттүң элдин денесин. Елимдин элжиреткен жүрөгүн, карачың Элмирбекте елесиң. Бирок колумдан өскөн сен элең, карачы коркпостон ырды төгөсүң. Каалагандай салгының буйруса, сен дагың айтканыма көнөсүң. Анан жарың барген нерселердин баарысын эмнелең ушинтип жарнамалай бересиң. Тоо десең тоонуң ырдайлы, халкым тоо менен кыргыз киндиктеш. Тоо барда кыргыз карачы кайгы муңун билдиртпес. Тетиги кырандар менен жашашып, кыргыздар кыры току менен ийиндеш. Анан тоо жөнүндө термең айт деди, инимең айт десең айтып берейин. Мисалы, жарадар болсо бабалар, жалбырак жаап айыктырган эмеспи, сыркоолосо балалар. Кереметтүү тоолордо карачың эмделчү сонун даба бар. Барыңаргаң айтайын, бир мисал айтам, караңар. Аластатып апалар айыктырган бүт тартты, ал жерден чыккан дабалар. Аңкыган жытың арчанын, алып салган дартыңды, карачың операцияга барабар. Азыр жашайбыз жашооң аргандай, баарыбыз жасалма жашап жүрөбүз, жасалма чулгап алгандай. Кечкелек камала бербей калаага, тоолорго дагы чыгалы карачы тоолорун толкутуп турат майрамдай. Картоолор менен сырдашсаң тимеле жаныңа үмүт жангандай. Сергип бир бассаң абада, сергитет чыны дүйнөңдү, тимеле капельницаң алгандай. Богу тамчылар биздин айыктырып жатпайбы, каныңа тамчың алгандай. Ал эми коктудан сонун жел келет, буга кайыңдар минтип термелет. Аккан суу менен сырдашсаң, алар да бизге дем берет. 60 психологтон бизге аккан суу кандай дем берет. Көркөмдүү жашыл тулаңы, бул жерде жүгүрөт козуң улагы. Мен сиздерге бир идеяң айтайын, эгер жакса баарыбыз колдоп чыгалы. Камалбай жалаң калаада, жалаң тоолор менен сырдашып тоо терапия кылалы.
Толтурбай ey дары кананы келгиле толордо дарыланалы. Ой тең тушум Нур Султаным тиишкенде мен тема кылып койчу элем жан жарымды. Маркаясың байекең эмин эле мактай берет экенсиң деп алганыңды. Анан азыр жарнама кылдың дейсиң. Жагың жанып бөтөнчө сайрадыңбы? Sen азыр жашың өтүп түшүнбөйсүң. Азыр мен иштеп жүргөн тармагымды. Жараткан буйруп жашыңызга барган кезде сиздей жарнамалап калайын балдарымдың ей. Тодай тыш десе кыргыз толот экен, акын каңалаканын согот экен. Анча мынчаң акындар азил айтып, көңүл кушун көтөрүп коет экен. Кара курсак ашказан тойгон менен көкүрөк жакшы сөзгө тоет экен. Анан тоонун дагы төбөсү болот экен. Силердей элдин дагы төрөсү болот экен. Кайсың эл тоону сыйлап аз дектесе, башына батмандай бак конот экен. Эми акындар кыскараак бир сайраса экен. Жакшылар жакшылыкты жандаса экен. Бизге чейин акындар бүт он алышты. Айт тириликтен упай дегенди албаса экен. Упай сурай берип бүгүн акындарың калыстарды капа кылып салбаса экен. Башкаларга көтөрүлгөн ондоруңар биз бүткөндө түгөнүп калбаса экен.